Hey. Khulu ho right. Hey man. Nice. Mutomulu, wait. Mutomulu, why are you fighting? Wait. Mutomulu, wait. Where asizana ngokula, wait. Wait again. Mutomulu mamela. Akisathi. Mkhulu yakai. Mkhulu. Lo muzi ngisanda ukuthenga angazi leli bhodlela lifake ubani khona uyabona leli bhodlela nje baliphuma likhishwa inyanga lo muzi ngisanda ukuthenga nje ububona unje angawenzi lento engifuna ukuyenza wona. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pasco today. So guys, today ke ngole se ke mamzo mona o tsamale ngwana hae. So ke tlo mo fafela sebaka so rena a re hlalosetse why a re ngolletse le re lebitso la hae ke mang. Mutomulu kunjani? Tena le kae mama? Oh, okay. Ke teng Mutomulu wa bua. Okay. Ke teng Mutomulu. Ne ke kopa mama o jetse di viewers tsa rona go ka sefane o mang le go wa go ngolletse tsatsing la ka jeno. Nna ke nna Mamphuthi. So ke le ngolletse so ke na le problem ya ngwana wa kula. Because Lesedi wa kula. And a kula njwalo. Ke a bona hore ka bane ke tso consulta. Ke bile ka enda pa ke lo consulta. Wa bona ha ke consulta ke ha ke thola le hore ngaka eo e ke tso consultang ko yona e leng Ntate Makakula. Ntate Makakula a ntjwetsa hore ntho e tswa kerekeng because ke a bona le nna ntse ke iponela but ka bane ke kereke ya ka ya gale ke na le dijara le yona ke na le dijara le yona kereke e. Mara now lately man ntso etsa la dintho tse unusual tsa hore ha bana ba kula ba hlokofala after about 2 months. That's why ke itse Lesedi a re ngwana ka kilo consult pele wa bona ke skanka dintho mhlomo nna ke inkele tsona ke re ha ke kerekeng kante ha ke re ka ya etsa nix kante re fitla mo ha re fitla mo re thola le hore Ntate Makakula ke ena o re jwetsang hore setso sa taba se kerekeng. Se kerekeng ya ka e leng hore ke na le dijara le yona jwanong le nna ke utlwile se ke tsuwa ngwana ka kula ha kana keng. Okay, Mutomulu. So banang ba kerekeng o kerekang ko yona ba dula ba kula bongata ba bona. So ngwana ha o le ena e seleng o mong wa bana o qetelang sa ifumana lena a kula. A ke re Mutomulu tshwa. Ke re nna ke bona bana ha ile hore ngwana wa teng mhlomong o kutse ke bona ngwana teng e le hore after about 2 months wa hlokahala. Wa e bona ke bona bothata ba ka bo ntseng hore Lesedi a re lo consulta bana ha so qala o kula wena e le hore ene Ntate Moruti yena ke motho ne re sa monahanela ho hang. So Mutomulu ke kopa o understand ha no tsamaya o lo consulta jwalo ya ko Ntate Makakula ngaka ya hao itse hantlantle ho etsahalang ka Ntate Moruti mabapi le ho kula wa ngwana hao. Ntate Makakula a ba explaina hore sesosa sa taba se mo le kerekeng Ntate Ntate Moruti wa rona Moruti Nyathi ke yena o ntse a bolaya bana o rwala ka bona ha o bone bana ba teng ba ntse ba kula ba ntho bona o bile wa tshore o phakisitse mama wa tlisa ngwana ka ba le yena na latela. So Mutomulu ke kopa botsa something because of hore bana ba kerekeng hangata ho ska ha o bona hore Ntate Moruti o rwala ka bona and stuff o bongata ba bona ha ba kula after 2 months ba hlokafala ngwana ha o sana le nako ka kanyena a qadile ho kula sa le yena sana le nakonyana mhlom yena mara ha so etse le kgwedi mara ke a bona right bo 3 weeks ngwana robetse fela so a le helpless so o betere ke tsamaye ke lo consulta hore ke eng bothata bana ke neng ke misa ditleliniking. So ke kopa botsa Mutomulu ka morao wena o utlwa hantlantle ke mang Moruti Nyathi o itse ke Moruti Nyathi ka morao wa re o utlwe ha o qeta o consulta hore Moruti Nyathi o busy ka bana ba banyane o busy ka go rwala ka bona o ile wa qhobeka o ya kerekeng. Kerekeng a ke soka ke ya ke utlwa le nna ke shapa ke letswalo so
ka re no e re ke ngolle Jozi Bioscope e tlo gona mo exposure because of ke etsang ke preventa bana ba bang batlang because of ka be ke mmotsa le yena Ntate Makakula e leng yena ngaka yaka ka mmotsa ka re ho right na hore le yena a be teng ha ke lo expose moruti bana ke lo ngolla Jozi Bioscope a ba re he hana bothata. Okay Mothomolo ke a leboha ka utlwa he ska he Mothomolo ha no go joditse o consultile wa ya ko moruti ko Ntate Makakula ngaka ya hao ntse tlo etsalang no ko re ska ha no go file address sona ke make ile sure pele re tla go interviewer at least re romelle Gucci gore mosebetsi wa rona gone ba fast re romelle Gucci ska no sendile location or Ntate ke mang ngaka Ntate Makakula go dula ko kae so ne ke romelletse Gucci gore dintho di be easy so that a tlo gona o tla le yena e ga se ke qala gore re qala o sebetsa e be sa re setsa dintho di be bobebe gore re gone ho ya mo ntlung eo ya Ntate Moruti re tlo bona gore yena hantlantle ngaka o re bothata ke eng hantlantle ha re tsama le yena mo ntlung ya Ntate Moruti so no re tla emela Gucci fela gore a fihle le Ntate Makakula o ile ngaka re lo gona ho re etseng ho tsama huwe ko ntlung ya Moruti yes ya Moruti so my love e re ke botse wena something ke tseba nana wa kulane ho etsahalang ka wena ke eng so se feelang no ke nano ho loga di edimale tse ding di gwala le nna mo siteng mo gong ke nano bona Moruti fela nka go betse le nna ona mo bosiu so ditoro tse di tla ha kae ke like di tla ha kae o di loga every day sale o kula o ho etsahala eng ke di loga every day ka beke hantse ke go betse mo like ke bona fela dintho di animal nje tse tsamang mmeleng wa ka Mothomolo tabe bohloko haholo guys ntho etsalang mona ko re sentsane re metsi Gucci a lo lata ngaka ya mama eo mama ile nga tsamaya kona a lo consult ho yona ha ne a tlo gona jo a ne a jwetsa mama gore mama bothata ba ngwana hore a qetela kula so ke ka baka la moruti wa yo leng nyathi so no re emetsi Gucci bana re mokupile gore sale mama sendile location no re ngaka e dula ko kae Gucci a tsamaya a lo molata mam ko ena ntho ena dihloko haholo Mothomolo especially ngwana hare o qala se ithola a lora ntho tse so se ka reng di animal tse robalang lena kapa ke ba bothata haholo Mothomolo but ke a tshepa re le bona re le Jozi Bioscope mohlomong ha moruti ke mangaka e katla mona re ka etsa boholo kaofela Mothomolo re situation and at least be betere ha re fihla mole o kila bona because of ke understand gore Mothomolo ntho ngwana e feelang no le wena ska hore bana ba hlokafala after 2 months ai e bohloko haholo e bohloko yo nka thaba hampe ha re ka fihla a Ntate Makakula ka fihla re kgone o expose Ntate Nyathi hai ebile Gucci ke a tsho man ya ke sure askisi mtsa ke ntse ke sa bona yo ga le bua Mothomolo bile ha se ba fihla ko ntse ke ba tshwantsha mo a ntse ba tla ka koloi nte ke bona oh thank you Gucci thank you o ka tla ka mo Gucci le ntho ke le boang bathong ke le bohang mkhulu le kae Sikona njani nami ngiyaphila umuntu omdala so ngiyathemba ukuthi la endleleni uGucci ukutshelile ukuthi umuntu omdala thina singabantu beJozi Bioscope yangidlela ngithi mama bekathena uza kulanda bese sithina sathi hayi mama ungawaki ukuthi ulanda umkhulu thina sizayenza ukuthi umsebenzi ube easy sizathi nje wena mama mongasendele live location sizathumela uGucci okay so Mothomolo buang le mona ke Lady Blue mama o ntshweditse gore wa o tsama hantlantle o ngaka ya hae so umtshelile itse tlo consult wa mtshela okuningi so bengisacela ukuthi baba concerning I situation ya lo mntana lona ulisedi bengisacela usitshela ukuthi kwenzakalani before ngicaqala umsebenzi wakho re tlowe mo re ya Ntate Moruti ke batla go jwetsa kaofela ntho o itse bang so that nama viewers wethu azo understand ukuthi kahle situationini kamntana ubone ini njengoba wena umuntu womoya okay ngizocela ngokuzibika igama mina ngoMagagula inyanga enkulu yaseSwazini okay umama lo yoweza kimi wazohlola so makazohlola ngamhlolela ingane binomkhuhlane sayihlola sathola ukuthi hayi akusiyo umkhuhlana mase sishaya amathambo lapha sihlole kwatholakala ukuthi ingane ike yahlangana nomunye ubaba engisola ukuthi bahlobana naye balalana nalo baba lo sokwenzeka lesigameko lesi sokuthi ingane nje obisigula so ngingamhlola ngithola lo baba lo kunento ayisebenzisayo so isalela kule ngane nalengane inedlozi ngokomthetho bemene ngaba yisekho ngoba abaningi sebahambile so kusele yona nje naye idlozi layo libe lihle yiloko nje engakusho okay umuntu omdala ngiyakuzwa so for lo mntana lo ancedakale athusahale re etsa jwang go tloa mo okay manje
ngoba lo muntu lo okuyena yena olele nalengane kunento anayo eyisilwanyana. So isilwane lesho ukuthi kumele siphemba lapha kwakhe endlini ngazi noma sovumeleke. So Kodwa ke sizoya ke mangabe sizovumeleka ke bese ngiyazama ukuthi ngihlole ukuthi ngabe usembelephi. no motho mo o dumelleile ke go motho wa moya so re tlo latella lead yao. So ke batla o utlwa something ke batla o understand motho mo mohlomong ke nno ke sa utlwang hantle. Uthile baba lo ulala nalengane. Ulala nayo kanjani kahle kahle? Angithi manje njengoba kuumuntu onezilwane makalala nalengane nalesilwane naso siyalala naye leso silwane leso shuthi yena usuka phakela so unesilwane esithize naye anotice esimnotisayo simdonsela yonke lento anayo. Umfundisi lo ayenza lento le umfundisi shuthi uhambile singayibeka kanjalo ke kodwa ngomnyanga kumelanga ukuthi ngikhulume ngaleyo ndlela yiko ngithi unezilwane ezithize. Ngihlonipha nje isigaba sami. Motho mo ne ke kopa wena hantlantle re ntata tlo kgona ho bona re lena hantlantle re mona kaofela ene re lo etsa ntho iwane. Ke kopa wena hantlantle o jotse ntate hore lebaka lwa re be mo hantlantle ke ntho batlang e etsahale today. Yebo bamakakula sawubona. Mina ngikubize ukuthi sizo expose umfundisi Nyanda ngoba njengoba ngingaya ngiyi1 singabizanga iJozi Bioscope ngingabizanga wena owaziyo nokuthi unaso leso silwane leso. Ingakho mina ngikubizele lokho baba ukuthi ngathi ungasivumela ukuthi uhambe nathi lapha if ikhona lento le ekhona lapha ejardini uzokhona ukusikhiphela zona sizokhona ukuthi expose ke nabanye bazokona ukwazi ukuthi la esontweni kwenzakalana. Okay Motomolo. So baba makakula since kubutsitse wena o itse o sharp if re tlo o dumella re ka ya ha mfundisi because of no mama ya shukutse ufuna ukuthi umfundisi expose. So ntho re tlo yetsang mona batho ba baholo re tlo tloa mona re ye ha moruti. A ke re mama o tla re bontsha bona ha moruti go kae. Thank you. So batho ba baholo ntho etsalang no ke re tlo tloa le mama Mamkwena ka mona le ngwana hae re tsamaye le mkhulu Makakula re tsamaye re mo ha moruti re lo bona gantlantle bothata keng re ntse re leadwa ke mkhulu Makakula. Mr John Silly Gucci, can you please move? Mina mkhulu kahle lento lena ike ingicake ukuthi sometimes lwena mamane umuntu kuba umfundisi bese agcine ayenza izinto ezirong. We understand and into esenginanisa ukuthi lo mntana lo nkosi yami mncane usane future emmele phambili usanama goals lawa yena mela wa achieve. Kodwa if umuntu omdala osebenzisa isipho sikaNkuluNkulu kabi ngalendlela lena ayimnandanga mkhulu into ekanje. Wa utlwa Makakuchi especially if ngwana le di dreams batho ba baholo ana le di goals batlo kula ka tsela eso eseng sharp hakana kana. No impilo eseyiphilwa namhlanje abantu bafuna impilo esheshayo. Bafuna umnotho osheshayo manje lento iyahlupha ngoba manje bagcina balanda zona lezilwane lezi ezingafuneki ekuyizona egcineni zidla igazi labantu. Ngithola ukuthi ngithini manje bafuna lezo zinto lezo bafuna umnotho bayahamba bayele kulamazwe alephezulu eAfrika bawafuna lezo zinto lezo which is azifuneki ngoba egcineni manje nawo kuhlukumezeka ingane. Umama uyangifonela wangitshela wathi hayi no kuzoba nale sizohlangana nani ni Jozi Bioscope so ngizokwazi ukuthi sim expose lo baba. So batho ba baholo se re fihlile mona mo strateng sa ke mang ntate moruti Mankonje sa ntate moruti Nyathi. So ntho tlo yetsang no ho tloa mona ga tsamayang re ya kontlung ya ntate moruti Nyathi bana se holenyana re ithowetse mona re kolo ya rona se ka ema mo pela ka itae fela le go mhlobong ho ka etsala go wa re bona re pela hae ba qala kwala mo body window or something ne re sa batle ntse jalo batho ba baholo re ka tsamayang Gucci ya ke situation e bima mfana ba tsaba ke nna ke la ka tsa fela go ngwana nka ka ba ga ithutile bona because so seyisona mana umntana sisemncane kanje ke hona se re fihlile se re fihlile se re fihlile hona mo ema pele getse so mkolo Kulu ho right man man
Mutomuli, why are you fighting? Wait. Mutomuli, wait. Why asizanga ngokulwa? Wait again. Kuthi Mutomuli mamela. Mamkwana susala nyanga ngambona lenyanga le. Uthathe bunga lenyanga. Pastor, please. Wait. Mama is Mutomuli nekopa Oscar Lwatsi. No. Mkhulu kusase right. Ngikubale mutshware ngikuchenyana. Mkhulu kwenzakalani manje? Malefila ayabaleka. Mamntonami. Endungayiva. Ila yansiza. So khwesha wena. Mkhulu. Ndade kupa mahanyanya wena. Kikopa ribuwe mama kupa atume. Nyanga yakho, khuluma nenyanga yakho mama. Okay, ngicela ungali asizala ngokuzona. Yeah. Kwenzakalani? Sikutshele ke. Mutomuli re tlile mona re le Jozi Bioscope wena. Ha rata ka ntwa la tsa ke kopa re tlole. Ha rata ka ntwa ratla ka eng. Re tlile re tsamaye le Mammokwena ka mona kopa re fetsa. Ngani Mammokwena bonge ukuze sotweni. Mami kupa atumele please. Ndate mruti please usikalwana. Ungali ba. Ungali nabantu Mammokwena sotweni. Sambana. Ngikupa ribuwe ntho so Mutomuli. Re ba isamba. Moka sebeza. Khuluma nami. Okay. Mkhulu. Kuthi ngikupa le tshware ntate mruti ka pele anyane please. Sejwa mkhulu manje kwenzakalani? Mkhulu. Lempilo lenyanga yena. Kutore le matha wesi. Yabona ngizoshaya lenyanga before susale nyanga. Ushayela mkhuti mamela. Mutomuli, ngikopa utobua uyethe please. Please. Mama Mutomuli. Bamfundisi yekela ukulwana bamfundisi ngoba size kuwe size ngendaba yabantwana bamfundisi size ngendaba yabantwana bheka umntwana amugula kanjani Mfundisi wait. Hayi mancane mntwanami. Mancane bogogo. Ikitwe nganyane ka mumkhulu asebethe mobani uri bogogo senzani bayethe. Ngiyakutshela lo muzi nguthola usona nami ngicela ukusanda ukuthenga Mammokwena. Uyazi ngokwebandla Mammokwena ukuthi sisebenzisa inyanga esontweni Mammokwena. Bemela uze igama lakho yile litholakele bamfundisi. Ngenzela Mammokwena kumele hlale phansi Mammokwena. Uyabona Mammokwena uzane zangoma Mammokwena. Ubulala abantwana sokuyithuma uzana lisangoma lesi wazofaka lento onizoyikhipha lana 2 months abantwana bayashona Mammokwena kuyafiwa Mammokwena uyawazi umthetho ngokwesonto uthi izangoma ingeni la Mammokwena khona manje uza namakhemera la Mammokwena wawungajonga siyikhulumezi njengebandla uku-expose ukuthi abantu bangasaphishi bawuthi bentate mrutile bangasaphinde beze la kokuba utho usemoya usikalwana ha re tlwalle mkhulu asebetsa mkhulu o tshwantse a tsebe gore ntate o tlo ntsha re ke shebe mkhulu wait mkhulu king mkhulu right kuthi mkhulu ba ufayitini umntana lapho what mama amapili mama kuba uthi nana kuthi sonto wenziwa kanje Mammokwena kuthi kuba khale methi please baba abantu bafayitile ngicela ume kancane please kamo mkhulu untshitse something mo akithi bekae untshitse this day ke yona ntho ntate a sebedisang so tjong go tshwadisa bana ba ha o batho ntate mdimo ke etsa jwang situation kuthi tlo tshele mkhulu go tshele ngwana metse mo tshele ka metse kuthi mkhulu ya mtshele ka metse kuthi
Gucci mthele kamethi. Gucci ngicela uyothela umntana please. Hamba uthela nalo mntana please. Please mkhulu kuyadla hayish. Mamkwena waye wenza kanje mamkwena. Thela ngwana. Mamkwena uyabona into yenza. Yabona ususena sangoma sezobulalela abantu la kwami mamkwena. Ngogeza ke lo muzi mamkwena. Akisathi. Mkhulu yakayi. Mkhulu. Hayibo. Kanti wetsalang mo. Mkhulu yakayi eh. Yeah Mr. Jones please. Muchayike tu. Gucci. Bathong. Wow. Baba. Uyawazi nanga sena sangoma sakhe. Wakho lona ufake kanjani? Sangoma ngena kusesontweni. Usesontweni la. Ifunani la kufika esontweni. Into ifunani la efika esontweni la. Mama askisi. Mamkwena ngayikhulumanga ezibandla. Ibandla likhuluma lento. Ntate mamela. Ngiyakutshela mamkwena. Ntate mamela wait please. Bathola dintho mo jarateng yawo. Yabe mkhulu wasewa feinta. Ithi antsanto le ngwana ngoba ngisho mntanami lo muzi ngisanda kuwuthenga. Angazi lelibhodlela lifakwe ubani khona. Uyabona lelibhodlela nje baliphuma likhishwa inyanga. Lo muzi ngisanda kuwuthenga uzobe ubona unje angawenzi lento engifuna ukuyenza wona. Thembe lento ishoya manje. Thembeni bantwana Ayikho ngikhuluma into engamanga. inyanga ishilo ukuthi wena baba. Lento Uyake uyifakile la. nenyanga wenze kanje. Wayabuya nenyanga afika nenyanga la endlini. Umamkwena wayefika nenyanga la endlini. Usho utenziwe inyanga. wena abantwana bashona after 2 months. Wena kumamkwena Bamfundisi usile. Aba ushilo uthi uwe. Umnyathi. Ulala abantu. Ulala abantu. Ubulala abantwana. Mama Ubulala abantwana. Mfundisi enough. Mfundisi enough. Mfana yini yenza mamkwena. Mkwena kushuthi Tata Mkuthi. ubhizi nomama lapha esontweni. Ngikhuluma bantwana bami. Bantwana bami. Okay, usharp ubone ubua maka udlala ka rona ntho wa ikenya. Hulukile o sa ikenya ka understanda. Makuthi lalela ba. Uthenga mntanami ngiyakutshela mntanami ukuthi lo muzi ngisanda kuwuthenga nalama flower ngiwathole khona la mntana. Molo mara mamela so tshonke party yawo because of ntho tlo yetsang ditlhare tsa o tso di kentseng or di a ke go wena wa di kenya o sharp di thola hetse re tlo tsa majanong re le show and re tlo make a show ngwana o thola dingaka tse dintsa uyo wazi njoba ngisho ntombazana ukuthi yabona lo mama uyo ngantshela iqina ngithi sena khuluma naye awuvimbe lo baba please Bamfundisi usile. Mamela mama ne kopa mamele mothomolo ntho re tlo yetsang no kwingane ka re ntanga ka lona e baleile re tla thusa ngwana ka ngaka tsa rona ne ke a tseba di tlo mo thusa ane ntho tse re tlo yetsang no re tlo tsamareng koloi re nkele ngwana ane Okay. Ba usile ubulala abantwana each and every 2 months bamfundisi confessa so exposekile confessa ukuthi nje uexposekile confessa uexposekile kuphelile ngawe sikhiphile into yakho leyo uyifaka umntwanami koparetseng so no kuch sesikhulume nomfundisi ku too much whatever athi yena kayenza kulungile maka sibonile ukuthi umfundisi ubaba inyanga ikhipheni so kuthi into ngisho ke mntanami ukuthi mina mntanami angiyazi lento mntanami uyazi mntanami shoot labantu abafile mntanami babulawa yimi bonke labantu abafile kikopare emise ngwana mama le Mr Jones le mise ngwana mama le Mr Jones re tsamayeng re nkokoloing re tla mo thusa ka dingaka tsa rona ka ngaka ya mama e baleile ke sa tsebe gore le yona maybe mohlomong dintho tsa mo ebile too much azobuya bawufake futhi lo muntu ayikho lento leyo baba yasi ha re tsamaye somthola yeah you being exposed you are being exposed tate bye bye tate ko potlo re latella please ko potlo re latella mara mamkwena ngiyakutshela mamkwena lento yenzile mamkwena ungaphinde esontweni ngizofika esontweni you're being exposed tate ko pausale motho mo le ko pausale re kopa usale ngwana wa bona kodwa yini nize nayo ngiyabona susana lento la kini isiyo wele nto lena yang sitshole jarateng la ane re thotse jarateng ya hao wo kuch ya nka ntotse re ke bone ko kae mo le ntho tsa mkhulu o di libetse mo fatshe di felletse ntho tsa mkhulu le nto le yini baba o uzosilibeza baba siyekele please siyekele how hey guys la bona ntho etsa la nkeng no
eish le ngaka ya bo mama e baleile le yona a ke sebe mohlomong ya kopa ba check kuche a ke sebe mohlomong ngaka e baleile ka baka lo re ditlhare tsa ntate ne di le too much o go etsalang but ntho re tlo e etsang rona re tla thusa ngwana ka ngaka ya rona ya Jozi Bioscope re tla make uyabona inkinga zakho yini uyabona inkinga yakho yini uyabona inkinga yakho yini mangangena endlini futhi re ke tlowe mo how wa bona re bothata ba ekeng how king ntho e etsang o Mr Jones how one thing o awusiyeke baba wena sokubizela amaphoyisa wena awusiyeke how ska tlo re tena kanti guys ntho re etsa no re nke mama le ngwana re tsamaya re lo bona ngaka ya gone iwane ileng available e ka thusa ngwana bana ngwana o faintile wa ile ntate mruting tsa faint yes baby ke a le rata ntate wa phapha o how motho molage a ke bone le dintho man